Dobar dan. Ono što nas raduje da smo u dobrom raspoloženju odradili prethodnu nedelju posle pobede protiv Napretka i kapiten Pavlović nam se pridružio, odradio je kaznu suspenzije žutim kartonom, odnosno crveni karton koji je imao. Imamo samo jedan povređenog igrača, to je Mašović koji ima neku manju povredu sa treninga od pre 2 dana, tako da on verovatno neće biti u kombinaciji za ovaj meč, ali smo kompletni i dobro raspoloženi i s nestrpljenjem očekujemo utakmicu s Crvenom Zvezdom, jer je naravno uvek to prilika da se protiv najboljih pokažete, testirate i da vidite do kog ste nivoa stigli. Ovo je jedna nova ekipa sa novim trenerima, sa puno novih igrača, sve je to potrebno uklopiti. Mislim da smo na dobrom putu, idemo u dobrom pravcu i evo Crvena Zvezda će biti jedna idealna prilika da vidimo gde smo sada trenutno i da to uradimo baš onako protiv najboljih. Naravno, ne treba trošiti reči Crvenoj Zvezdi, svakako su oni favoriti, da u svojoj godini prikazali najbolji fudbal, da su sa razlogom prvi na tabeli, ali svakako da mi tamo nećemo otići da igramo sa belom zastavom, nego ćemo pokušati da demonstriramo sve ovo što smo radili u prethodne 2 meseca i da pokušamo da napravimo što je moguće više problema na Crvenoj Zvezdi. Hvala. Puno očekivanja pred meč. Miloš Pavlović. Miloš. Dobar dan svima. Kao što je šef rekao, napokon prošla mi je ta suspenzija i mogu da pomognem ekipi. Očekujem nas jedna veoma interesantna, lepa utakmica. Nadam se da će vreme i uslovi dozvoliti koliko toliko da se igra lep fudbal. Što se tiče ovakvih utakmica, to su jedna od najlakših utakmica za nas, za ekipu kao Voždovac, jer tu nemamo šta da izgubimo, možemo da vidimo gde smo u ovom trenutku, igramo sa jednom od najboljih ekipa u prvenstvu i što se tiče pritiska, to je ovako dosta olakšavajuća okolnost za nas. Naravno da ćemo prepustiti ulogu favorita Crvenoj Zvezdi, ali maksimalno motivisani posle pobede u prošlom kolu, idemo na Marakanu da pokušamo da izvučemo pozitivan rezultat za nas. Hvala puno. Izvolite, imaju pitanja, može? Ima, za šefa može, ako možete malo da kažete koju reč o kvalitetima Zvezde, eventualno manama koje ste uvideli i koja bi vaša šansa konkretno mogla da bude na Marakanu? Crvena Zvezda i kvaliteti Crvene Zvezde, mislim da veći deo sportske javnosti poznaje kvalitet Crvene Zvezde. Zaista mislim da su i odlaskom dvojice, da kažem, bitnih igrača uspeli da nadomestite njihove odlaske i evo u ovoj sezoni su protiv jednog CSKA odigrali 2 onako prilično dobre utakmice, gde su samo zbog nekih promašenih prilika ostali bez plasmana u sledeću rundu takmičenja za Ligu F. Takođe, gledajući ovu formu iz prvenstva našeg, vidimo da su ovu utakmicu sa Javorom i Spartakom rešili bez nekih većih problema, iako je ova utakmica u Subotici prilično teška, ali Crvena Zvezda je, mislim da je najveća snaga to što su prilično kompaktni, što igraju vrlo disciplinovano i odgovorno i svakako da imaju individualni kvalitet koji u svakom momentu može da izađe na površinu. Što se tiče nekih nedostataka u igri Crvene Zvezde, pa kad igrate na Marakani uvek je neka šansa koju ekipe mogu da traže u tim nekim tranzicijama, transformacijama, kada se lopta oduzme, pogotovo ako uspete da im oduzmete bliže njihovom golu i iz te neke oduzete lopte pokušate da ugrozite protivnika. Naravno da to neće biti naše jedino oružje, mi ćemo pokušati da ovo što radimo i ovo što igramo, da pokušamo da demonstriramo protiv Crvene Zvezde i da vidimo koliko će nam to rezultata doneti. Pitanje, izvolite. Nešto možete kapitana na jedno pitanje. Ko bi mogo da predstavlja najveću opasnost u trenutno posle Zvezde? Pa, teško da bi mogao da izdvojim... Teško da bi mogao da izdvojim jednog pojedinca i po mojom nekom mišljenju da ih ove godine krasi ta neka timska igra, da nije bilo
sad jednog igrača koji bi mogao tu da se istakne, ali dobro, ima svakako, tu je Radonjić, tu su igrači u napadu, isto tako krasi ih organizovana igra u odbrani, tako da iskreno da vam kažem, ne bi mogao da izdvojim jednog pojedinca, mislim da je njihova najveća snaga u toj dobroj postavci na terenu i u timskoj igri. Hvala. Hvala. Srećno utakmicu. Hvala. Prijetno.